Saya baru balik daripada Penang and I want to share you a story lah of my friend. Dia dulu kerja manager company yang besar lah kan. But at that time she was struggling with PCOS dan TTC selama 10 tahun. So 10 tahun try nak dapat zuriat tapi belum ada rezeki. 10 tahun ni bukan pendek. It's years of hoping, trying, kena always have faith. Tambah pula dengan husband PJJ. So dia yelah nak kena balance macam-macam benda lah daripada segi emosi lagi, hormon lagi ke laut kan. So she was really hoping untuk improve dia punya PCOS, ada rezeki untuk zuriat at the same time, tanam juga keinginan untuk bukan jadi weekend wife lah. So tak PJJ dengan husband. So that was her dream. Turning point dia bukanlah besar pun. It's just one exposure. Ternampak posting daripada dia punya coach from Instagram and then dia contact dari situ, and from that one posting kan, she decided to jump in the program and she lost more than 20 kilos. So waktu tu dia mula fokus lah kepada pemakanan, mula jaga water intake, start more discipline, and Alhamdulillah dia turun lebih 20 kilo. So slowly dia punya berat makin turun, energy makin stabil, period cycle pun lebih teratur. Tapi cerita dia tak stop kat situ lah. Apa yang tersentuh hati saya bukan saja dia sekadar dapat anak after 10 years mencuba TTC, after 10 years of hoping, bukan sekadar dapat anak tapi dia dapat life yang dia impikan selama ni. So dulu dia manager, gaji besar bukan senang nak lepaskan, tapi sekarang dia earn income from home. And also paling penting, paling mahal adalah dia no longer a weekend wife. Dia dapat flexibility masa yang dia idam-idamkan. I believe semua orang impian berbeza, tapi she get what she wants. That part memang tersentuh hati saya because I'm a mother of 6. I lose 10 kilo. Dan it's not just about the weight that we lose, tapi the life we gain, the time that we got to spend with our family. So apa yang saya belajar daripada story ni adalah that one posting can impact people's life. Satu content, satu message, satu decision kecil yang anda sedang tonton ni buat can really change your life. And that's why I'm using this platform. Manalah tahu you adalah orang yang perlu that one turning point. You perlu that one exposure yang bantu you nak decide, if she can do it, I can do it too. So macam mana kawan saya ni jumpa coach je dekat satu platform ni, I believe maybe itulah permulaan story kita. Mungkin saya mula dengan guide you nak turun berat, tapi mana tahu you can do this, tukar lemak jadi duit juga, 2 in 1. So kalau you sedang alami struggle PCOS, you sedang TTC, or you are looking for something untuk improve you punya health, you nak jadi fit mom, you tak perlu figure out seorang, okay? Saya boleh guide you step by step, ikut keadaan badan you. So boleh komen PCOS ataupun DM saya sekarang untuk tahu lebih lanjut tentang program. Thank you for watching.